Ibara amama, ibara baba, ibara alasukwe agudana nimbiso ti soro del mochichi. Be Afrika ndalchi akapati vango asango chichi bisu. Asango nina molongo nina kozondo igudati fanala su kozu binigbi pakara Felix Moluwa agudana ndapele su bikwa oko ti salamina kapati. Kota kusala use sukozuni logo dati te loko kapa na yati matanga ti balao na apendere ti kodosi ti Be Afrika na ndoko agbini bia sabo na dotene ti koforo nga siti use ni logo dati ti mitere ti na akota zoti kundu ti awa dengo buzi na kodosi ti Be Afrika suna nga ti muzu France ni atene conseil des chargeurs de Centrafrique Brice Valeur Watebo sango kinanga ti mo akina nga ti ndapreso si na ndoko ti soke batene ti anginza c'est que je viens de mon gouvernement Be Afrika na la soko seke sa kusala na ndokwa soke batenti ngizanga na tenti ekonomi abumbi titene a sa matanga ti yongo bendere tikodo ti Be Afrika na nduzu na mungo tene ko je viens de mon gouvernement Be Afrika afa ndali ti ngangu kusala so fade soke sani na ko je lango ti yenga na yati andu kusala ti litakwe ko je viens de amu okongo so ti tombira na awa Be Afrika tene na munengo na tene ti yango bendere na nduzu la kwe na bikwa oko ti ayenga su tona asina presu kusala tala ko jobengba afaso matanga ti yango bendere na nduzu na ko jolango ti yenga agatonga na fade sumbini manango ye na ndoti pengo anene ti ayeso ke aiti kodro tonga na abendere nga na a mberere ti kodro sosi ake duchandi na yati kamba ti akusala ti awa Be Afrika suko ke sako na chandu kwa ti leta kwe toni ko jobengba atingbi tere na la suseke na liti kundu so aketi ndalichi bengo njia chala suseke boto kutukutu na koroti Be Afrika akota tene usefade asigi na ti patata kota zuso mribi na ndoti ateneti abare illegal so akizidilani sinandebe so akiri aike kanga ligi na anjuni tambula ti kusala tsala nga na ateneti yongo azu onduri na ndocha kutukutu. Merci na kozo bilegia teneti fadi tokana lombeni beti tene chai so ke passé là na ndoti ligi ayu na ngati munjwa tene trakasiri ake rongi njana titi amengeti kodolani ke sara amengeti kodona sana na ndoti ligi de makilondo na kuti na gati elani ipusundu na kozo bilegia aza men kota bumbi na sese titene azia barrière na ndoti ligi et ton anasia barrière dans d'autres légués encore n'a pas connu que zingo barrière ni un barrière sauf à des à moulégué na place à za barrière d'après encore la kir na barrière na place ni là amengeti kodwa dans d'autres des mains encore en anti cause donc ça la ça so à la bas que amu kanga mamina zope boto meta mina zope et aitachi ni en batala kaketin kia là, cause de l'Église, le gouvernement que ça va, et elle a kiri tiditala, elle a kiri na corps, titene, a mouillé na titam n'engeti kodro. Oh, bien ti kodro souma boko, na bitimeni, beti so iwa te journal officiel, que ye soit iwa te une formalité a existé encore meni pepe. Dalti nani n'engeti kodro, donc na beti otokwe, a te lo sa formalité. Zoé Kinambetilo a telo sa formalité. Et plaso, moswa nondo dagaso, inga pepe, et si biati kodo, a muyanga, lo suma boko tout la bitimbetiso, lo tene katene, moti formalité a existé pepe. Tongana chauffeur, solo que munginja. Tu mou, nambeni, agent de police, wala gendarme, wala faka, si mon yokete na terreni pepe, mo bala, mon sara photo tala ala use ko fade e ko wakanga tila so ilondo igana belegbia e belegbia a assuré atayate yo ni koninga yena buba ni bati bulitini titene ni sigin nambe ni kodeso agbugimo aguna mabiti ministre de justice akuta a kusala so usela so azianga ti a kusala ti ko jubien bia ti yenga so na nduti teneti bengo ti ndia ti kodro nene ti azu nga na teneti mungo nene na aiso ke symbol ti kodro
Ingbala kwe nando kapachi matanga ti yango pendere ti kodosi ti be Afrika nando zu ti bikwa okoso akingali ga kotonga so ti ala sosi eke sala kusala nando kwa bini bia sabo nando teneti siluti nando commandingo ti zo ti lini so ke pakara bienvenue zo kwe ti sala akapachi akusala so Emmanuel Pabendi sango kinanga chimo Ataso nguzapa aiketi kete nando batati bongi nayati tenetilo tingwe ti barango bendere ti be Afrika so bia bienvenue zokwe ayebiani ti fa na afombalo ngana sokwe ala nalwa kesara kwa ngangu ti bendere so a onyekwe si ala limbi ti peni ngati yeni bi asinandati gigitala na tapande ti afombala aturugu ti siriri na sedu ti neati kodro so aike na mbage ti amdafok maboko na mboko na aturugu ti kodro ti risi so ala fa ngangu na ndoye so ala ye na be Afrika le na awato ti siriri so ala tiribira na ala si atumba ala nando sese ti amdafok so ake mbage ti sese ti be Afrika na mbage ti vakaga kozoni silo sambela na ala nzoni yenga ti kwa na legeti kota mama teneti nzapa so wafango teneti nzapa ti ndokwa ti gendarmerie amoni ne ati mbeti ti psom ngangoko baluse na ako so afaso bien nzapa aeke l'éternel nzapa ti aturugu silo eke mu maboko lako na aturugu ndati batango siriri na sedu ti ngana ngangu ti leta nga ti bata sese ti be Afrika mobimba sango ti bikwa koso ndapelele so bikwa oko abodati muzilegi na minika pati sungo maboko na mbiti na popoti kunduso ayirina tene sunu assurance ngana dans mangiza so ayirina ngati amuzu franzi tene banque populaire Maroko Centrafrique na kota dalango so ayirina te Ledger Plaza na batati bongi tinga tembi minandoni Majorine Ngungo ngana Yannick Gobenam so supe na baginika Finingo bachu kusala so eki mulege nando kusala ti sunu assurance ti be Afrika ngana sanduku nginza ti Maroko ti sara akusala maboko na maboko ndali ti aklinyo chala ngati yapu akusala na popo ti ando kusala useso sina yachi mungo tene ti awayinda ti ando kusala so ala gunda chala mingi ngobo chu kusala so silo solo bando nando gere ti kusala ti sanduku nginza ti Maroko lo eke fane tene nando kapa ti kusala so suma boka beti so ake njuni mingi bati banque Maroko mingi tene ti aklinyo ti banque Maroko ake sligi na papo na mungo crédit wala mungo assurance auto mungo assurance tout risque wala tida wala mungo assurance éducation ta milenge et tene a clienti a tambula a be de temps payer nous ko façon gina BPMC si tu compagnie mungo nginjani ko a gina BPMC donc client a petit BPMC lo wa information ko lo we par rapport à différents produits et puis a ya pourquoi na lo le tambula lo bonasou lo kina BPMC bonasou lo kina BPMC et ko na BPMC le gâteau avec information qui n'a pas permis de faire le sous des chaînes habituées contractuelles. Et ça, c'est que nous sommes sur nous à bâtir à client parce que il y a pour faire un BPMC donc à petit commercialiser ni na client sur la BPMC peut être petit terrain voilà bailler ton soin qui n'a sous nous à la gare na BPMC là ça ni facilement que là on a sous nous à la gare na BPMC ça donc c'est bien sous nous à bâtir client et puis façon et véhiculer information donc et ça la publicité sous nous na ti banque à travers à client adu ci wayinda so abatene ci awa kusala ti sunu assurance lo eke fana i nzoni ci kusala ci maboko na popo ci ando kusala usesu na timbeti so la so ici na BPMC so beni partenariat so a client ci BPMC ou même a client ci sunu a petit côté na ti bureau ci BPMC ci tene à la Sara assurance tchala. Donc, si tu as une assurance, tu as la petite BPMC. Mais en même temps, dans le moment où elle a un crédit, elle a un crédit. Au niveau du BPMC, souvent BPMC a l'assurance. Donc, au lieu de tenir à la Sara de ce crédit na BPMC, à Gwenasunu, si tu as Sara assurance, si tu as tiré la BPMC, Fadeso, yeni quoi à la personne qui est au niveau du BPMC. Au niveau du BPMC, Fadeso, à la petite assurance qui auto, à la peut voir assurance qui ADA, et puis à la petite également voir assurance qui crédit. Par exemple, à crédit scolaire, il peut assurer au niveau du BPMC.
et puis à la paix également tu vois assurance ti épargne tu t'es à la bataille qui ninja tu t'es à la paix et tu t'as mis que tu as la ça La kwena sanguti contre Bumbiti à la Sundoro Irni Atene UNDPC, l'Union nationale du patronat centrafricain, Agodana Bikwa Okoso, Tisabini Kapati, Bingolingo, Ti, Godati Mufini Pupuna Akapati, Akusala Tsalana contre City Biafrika. Awagusinga Tindal Chasango. Kotaka pati madango yeso UNPC alekereni, maboko na ndukwa sandu inzati dunia mobimba, aikiti kpingbandarati alaso aiki sara kusala na yati dengo buzenga lege yako aikiti zana sise ambeni akwa singa lege yako aikiti mai andoti dengo buze nila azana sise gereti kapati manango yesu tinguso ikeda tiki na tene na undati a ndoti dengo buze so aiki na yati bumbiti UNPC Bitiso a marqué catalogue de formation projet iCompete. Formation à Kenya, formation à qui mandango na awa dingo buze, tikoroti mandango na la sarango quoi. Parce que là il y a ton modi pikandebo, il faut moyer la règle tindebo. Ton modi teko na table, il faut manamo tengo ko na table. Ton amo akite koko, ton na loso après. Hein? Akite ngunja, ton na popoto après. Tengo kobe aki ndende aki tonga sosi na yati entreprise aki aina aki tambula aki mandala tonga na yela aki sara kwa si alimbiti tene ala kpemba si kekereke a wade ngobuze tikoroti ajuti ngangu si alimbiti tene ala sa mandako ti sango affaire sango business na ambachi so ki londo na mbina kodro wanda kigali na ifaso kutaka pati mandango yeso aiki mwande pasa na ala soko aiki na yatia UNPC ti warandara ti mandaye ningi singalege yako ti mainga na yati akusala chala ginalege ti pialoti i compete ngasi pakara Jean Dodeko susi agodana ndapili so ti fapikoti akapa tigingo andatia tilu na kota da manangomiti so irni Atene Institut universitaire de gestion des entreprises IUGE na batati bongi egodatize na lo titelo fa pekoti akusala tilo sokulele parce qu'il a demandé de comptabilité et il vient à la mener recherche confronter réalité du terrain na ici aussi à matière pratiquer na organisation et donc comme UG a venu pour l'école de gestion à l'université de Bangui formé étudiants à la Ouara ressources humaines du Côte et c'est là c'est motivé quand il s'est soutenir la recherche, la organisation et collecter données, il y a Jamie parce qu'il présente des thèmes qui nous sont devant, mais des soucis à proposer, n'a pas été comptable, un thème avec les critiques et vraiment Warango pour la construction est difficile, Warango stage est difficile, et c'est une organisation qui collecte des données, faire recherche aussi à difficile, aussi à battre étudiants qui ont la construction là. Mais à la continuer qui n'en a pas été projet à faire, à la continuer qui n'en a pas été bien c'est là pour présenter moi des recherches, même c'est là on ne peut pas présenter parce que moi dans une table banc à dans la société mathématique dans la société pour la organisation en tant que telle. Nasanguti awangoro na akapati akusala chibungo kanguchi weti akodroti dunia mobimba igudati fanala so bikwa okoso agudati zigi na min kota kapati temingo terre na popoti akodro osio so kozoni aki kodroti Portugal so logo dande ti tembi terre na ati akitengu na kodroti Espagne ngati na popoti bi aki kodroti États-Unis sur le Gwande ti tembi terre na kodroti Belgique Junior Presse Maliavo sango va disona gengeni sangotier.
ngini sangu ti so abando mbili na ndo ti akapa ti tambula ti kusala ti bemengo ndo ti lo solo ki kozo benebia pakara Felix molo ala mbege ti ndo kusala ti dengo buze so irni atenanga ti muzo franzi Société centrafricaine de stockage de produits pétroliers SOCAPS nagbata ti bongi. Bienvenue Bisayo akivunga sango na inandoni sitimi biziala we ala ngwazoni fadi kitimbi terenati penzengunga singila Shoningo bochi kango anguchi dada a fusena ya chilango so ambina monenge chi kodro wande so akisara kusala chi kangongu chi wati dada akimuni na kodro wande na bemingo si akilina ni na bata chi bongi tene alakani akitonga so sitene na china metia kutazu chi kodro chi kojo beregba mkonsingo ruati biafika paka Felix Mulua atene wapi nimbela peko pepe silolondo na peko chi be kombiteso na amina belegba so ngurulu silo super kunambaki chi sokap so akikuta ndoko ti kodo siti biafika ndosoka si akeza yamba a ngunga na wati dada siya anungi timumpasa chikani na monenge ti kodo siti biafika ndosoka si lo bemendo na lech lo venis lo ba ungo chi a nguchi dada so kwa si litre sake akona ndoni mbambo omana tonga so wa 1600 litres so se a boni na legeti bemingo chi amina shoni amonenge ti kodro ngana ti kodro wande so kusala tala gitene ala mu a nguchi dada na bemingo nani sala kati tena warangiza bani ake yeso si ake mu pasa na gurubia tena lo warangiza pepe na legeti lempo na legeti rokoto ngiza la pozuti leta ake tonga so si kojo belegba mkuti gurubia tibia Afrika paka Felix Mulu ala pekoti bebengo na ndo kusala so le kena kurugo ashonango boti kusala tonga so si lo tenenga so akimbande tonga so pepe gurubia ki sala poete tena zamboko na ndochi ashoni a so si akimu muti dada na kodro wandesi kinina ni na bimingo na kodro sisi bi Afrika e tambula ge ti gana SOCAPS bati a vunga na meti e mbiti mu singla minga na la sara kuta kwaso si ala bu a gasoil na super so a mu on en a letungu a gana bela to aka on a gaga ka sans que gouvernement sans que ta warina pikun donc igati bangona leti igaba yini akimingi mais à quoi là donc tu bois so la soso na présenté au tourji banque gouvernance gadi wang bati kwa so ngati tena ba que choni ko de sango kwa ka le na payer la regala ministre d'état ti justice tout en bas parce que le a façon le kana limi tout en a je so mninga to ko de so ça la choni ko de il faut tirer la place à la ministre sécurité la ministre de défense nangana ministre de énergie parce que la sous ça là ministre défense la sécurité ala la que mwanda iso ko ba gizo aga mu ko timu tane asana ko ati na bata kodro mais ti boto meti ala so si aga sara mati shono kwaso ministre d'état justice aga so tout le tombele a bien tengani là to ko ni so que bouzoni et que monter jusqu'à la zone soit que tokalozo parce que tu buvanga kodro là il doit il que kodro zone de la gale que kodro na yape il en venait de le kodro ci mais que le kodro gena ngangushi que sara il peut quand même que kodro tamusu mais kodro to ça ko ça ma lekini un petit bouba ti kodro mo warage ti bozo ti mo bamba ti mo ba passer avec donc il tombe là sous tengani là ti poko fade il faut que ba il te la so il te la il assemblée de l'état député poli gouvernement avec gouvernement transformation tout en amène contre la wariti pokoni nambe namne contre sa mbana mbana so fade ira baiti madanda tretala andaka berebia so abati lo teneti kusala ti fango mangana contre ce bi Afrika le Fabiani akusala na kimbande tonga so pepe ake gi ande ndati ala susi au kina gonda ti mungo nguti data na bemingo na contre wande si aganani na contre ce bi Afrika sala ke kanati bemingo salimbe titina aguna droiti awa dengo ndia salimbe titina afanga na ndochala biati ko ro atene 7e rubrique so agriculture rupture yiti tene ko ti ko amai ikanga lege mata na shonyango bo so siasa se ko ti agona tawa pepe azuso asara iso apeli tena ngwato so pepe adi ki mu yanga ti tene asara procès verbal tinga la warina ndwa zola wo yiti tene yinga komo ikanga lege biako na shonyango bo ala bana acha keta ngusa on fatilani pali asina ti ko so mingi ashoni a nguti da so agana da sarasi awa agbiya zu agbiga chazu awara shoni ak devoir ti gouvernement tene isarasi amana ki kodro awara njoni nguti da sa fiscalité pétrolière à la basso ak manque à gagner mangati état 161 000 litres on a calculé même igina
baluku na ndobeni penser à permettre de n'ingizaso à futanamo musomo ko fonctionnaire si fatene a cachonner sur la sase ko doso dona dawa pepe a chonner ngo boso zukwa changer mo so mo changer pepe mo ko waratene mo ko nda tikanga mo ko waratene akatuma mona kwa mbini yo ko sara mona akadato e da petala so ngurubia na pekoti ya iti bene so akesi lako na kota Sud Africa na ligi timungo anguchi dada na bemungo tikana na kota Sud Africa le Fabiani so le keza amina ngopo kusala na sese tikana na ligi mata na shoningo bosu asala si mosoro tikota Sud Africa limbiti tene amai njoni